Ring tengahin penglima COVID-19 kawentenan tetamian budaya Bali, winekadi tetamian lontar sane patut molihang uratian sane becik. Konservasi lan identifikasi lontar patut kemargiang pina keutsahang lestariang lontar, mangda nenten usak serta terajek lan nenten tambis-tambis ical. Megenah ring desa Kedisan Kecamatan Tegalalang Kabupaten Gianyar, Puri Kedisan sampun presiden ngemargiang konservasi lan identifikasi naskah lontar tetamian ipun sani kewantu oleh penyuluh Basa Bali Kabupaten Gianyar. Pemargian parikrama punika sampun kelaksana yang nginutin protokol kesehatan. Konservasi miwa identifikasi lontar dahat mau tamu pisan. Risa jeroning utsaha iraga pinaka krama Bali ngelestariang lan limbakang tetamian leluhur budaya Bali. Kirang langkung petang dasa cakep lontar duen Puri Kedisan sampun preside ke konservasi lan ke identifikasi luwere marupa mantra, tutur, usade, warike, miwah kande. Kawentanan Bali tan lempas sake makudang-kudang tetamian budaya sani kanda semangkin kantun derajat sile sinunggilipun ring kawentanan lontar nanging krama akehan nenten wikan nguajen wiaden ngupa pira tetamian ipun anduk punika pemargin konservasi lontar saking penyuluh Basa Bali dahat mabuat pisan. Kelestarian lontar wantah tanggung jawab sareng sami wantah sani marupa tetamian budaya leluhur. Kawentanan lontar sampun sepatutnya nih kejaga lan kelestarian oleh krama Bali oleh nyanyi kawentanan konservasi lontar pinaka usaha utama sani patut kelaksanayang.